Ognjić, evo to sam znam. Ognjić. Lan. Mi smo OPG Loboda, iz Dalj planine dolazimo, uzgajivači smo ekološkog voća i povrća, uzgajamo i ekološke sadnice, sve nam je certificirano, možete probati slobodno jagode, zato. Ovo nam je sad prva berba, znači jagode ne tretiramo s ničim, prirodno ono koliko puno manji je prinos nego inače u konvencionalnoj proizvodnji. Ništa ni od prihrane ne koristimo, znači prirodno koliko naraste, toliko ima. Na brzo iskorištavamo. Znači vi ste iz Brača? Iz Ražića, to je 7 km upravo kopnu, mi smo kontinentalci na moru, baš kontinentalci na kontinentalnoj klimi, svake godine imamo snijeg i led, svake godine. Zato nam uspjevaju trešnje, koje niko nema u Dalmaciji tako dobre kao mi i imamo to staro imanje koje sam naslijedila od svog nona gdje održavamo stare sorte. OPG Veselić bavi se primarnom proizvodnjom svježih jagoda, od kojih onda radimo sok i džem. Od pripravaka radimo još znači sok od trkve jabuke i svježe svježe rajčice. Radimo džem od dunje, stekle se šljive, nama su tikve jabuke, koji je možda zanimljiv potrošačima jer nije uobičajen. Proizvodimo znači gotovo sve vrste svježeg sezonskog povrća, koje znači prodajemo direktno korisnicima na kućnim dostavama ili na veliko. Sirup od bazge rađen je po tradicionalnom receptu kako su radile naše bake, znači 40 cvjetova što veći. Lijepo sazrele bazge, treba paziti da su cvjetovi otvoreni, da ima dosta peludi, da nije opala. 4 kg šećera i 4 litre vode. To su sve natopi, 24 sata dostoji, dobro se procijedi, sipa se u boce i pasterizira se. Evo ga, to je to. Hrvatska su organizirane iz slobodne grupe građana, solidarne ekološke grupe. Solidarne ekološke grupe funkcioniraju po nekim modelima iz Europe, odnosno na osnovu iskustava iz grupa solidarne razmjene GSR-ova. Solidarne ekološke grupe su si napravili jedan pravilnik po kojemu funkcioniraju tako da se udružuju proizvođači i potrošači. Grupa imamo po cijeloj Hrvatskoj, od Istre do Slavonije, pa onda dole južno do Dubrovnika, gdje smo dobro rasprostranjeni i klimatski i po podneblju, odnosno sve proizvode možemo se izrazmjenjivati, tako recimo da imamo u Slavoniji maslinovo ulje, smokve, citruse, dole šaljemo naše opet jabuke i grah i ono što uspijeva kod nas. Solidarne ekološke grupe se mogu pohvaliti tim da su dosljedne svome pravilniku, što pokazuje da nekih 30-ak proizvođača živi isključivo od tih grupa, što znači da nemaju potreba odlaziti na lokalne mjesne tržnice, gubiti vrijeme ili vući za rukav neke vele otkupljivače da bi prodali svoju robu ili naplatili. Jel? Jako su zadovoljni i proizvođači i potrošači na tom međusobnom povjerenju i principu i modelu po kojem rade.
da dogodi. Sjeme je naša velika ljubav, želimo očuvati sjeme, vidimo šta se događa u svijetu, a to bogatstvo sa tim sjemenom naslijedili smo od svojih roditelja i baka i to ljubomorno čuvamo i želimo to nastaviti, tu bioraznolikost, jer vidimo šta se događa u svijetu, da se želi nas podjarmiti, da budemo praktički robovi, da moramo kao u Indiji strahovati za svoje sjeme i na kraju izgubiti sve. Jedna kristalka salata još od moje pokojne bake, koja se time isto bavila sa sjemenom i sa povrćem. Nemam problem da prodam sjeme ili nešto ovako, jer ljudima mogu ispričati iz srca u detalje o svemu, o najmanjoj sitnici, i tako da ljudi vide da praktički im dajem iz srca znanje ono koje sam dobio od svojih roditelja i od svojih djedova. Prema tome, ljudi su toliko ushićeni, radosni, veseli da vrlo rado kupuju, jer osjećaju da kupuju ono što je u redu i što je pravo. Ova je radila. Ovo je sve veganska hrana. Da, ručicu, šta? Nego kako? Šivandini keksi. Imate široku paletu proizvoda slanih, ražnjići od sejtana, ovi sendviči sa namazima od slanutka i crvenog graha, čokoladna pita od brazilskih oraščića, somoze punjene pirjanim povrćem, grašak, karfiol, luk, šivanandini keksi, štajerska pita, svašta pomalo, smutiji. Smutije su od kolegice. Smutiji sa voćem iz biodinamičkog uzgoja. Ovo je prva berba jagode sa imanja Željka Iličića. I drago mi je što ima takvih proizvođača koji nam mogu ponuditi da ispunjavamo sve svoje slatke želje. Inače, samosa je jedno od tradicionalnih uličnih indijskih jela. Znači, tamo imate pokretne štandove, što ćemo i možda jednom lansirati, gdje se izravno, znači, prže to samo te samose ili tipa nekakve drugi zamotosti, i jednostavno friško pečene dijela. Evo. Možete degustirati. Lijepo predavanje.